Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese mbaye ikaze. Uyu munsi ni kuwa mbere ni tariki 2 Werurwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Mbifurije rero mwese uwa mbere mwiza. Ikaze rero ni ku Ibendera TV twinjiye makuru yo muri aya masaha na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barwanya umutwe wa 23 ikibuga cy'indege cya Kisangani barakirimbuye. Ibitero bikomeye bya drone byongeye kukigabwaho. Turaza kurebera hamwe uko ibi byifashe. Uraza kunyemerera nkubwire ko abantu barenga ibihumbi 74 bamaze kugaragara ko ari impunzi zahunze zikava mu byabo muri uku kwezi gushize kwa mbere ahitwa Dono kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kurebera hamwe iyi ripoti, turebere hamwe n'abayikoze. Hanyuma uraza kunyemerera muri aya makuru nkubwire ko impande zombi zongeye kwisanga cyangwa se guhurirana mu mirwano ikomeye cyane. Ibi bijyanye rero no guhonyora agahenge impande iruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Imirwano yongeye gukomera mu bice bitandukanye. Turaza kurebera hamwe uko ibintu byifashe. Intambara yahinduye isura muri Mikenye, ni muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turanyarukirayo turebere hamwe uko ibintu byifashe. Turaza no kwerekeza mu bindi bice bitandukanye, tugende turebera hamwe amakuru byanze bikunze aramutse cyangwa se yaramutse uyu munsi. Mwese rero nongeye kubifuriza kugubwa neza. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like yawe, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unyemerere unkorere subscribe. Uraza kuba ugize neza cyane mu gihe ukora subscribe. Wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification, kugira ngo ubutaha amakuru agiye yakugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka rero munyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze rero mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Abantu mudukurikira muherere mu turere twa Kayonza, abari muri Rwamagana, abari Bugesera, abari Kayonza nahavuze, ahubwo abari Nyagatare, abari Gatsibo na Kirehe, abari Gasabo, abari Kicukiro, abari Nyarugenge, abari Rusizi, abari Karongi, abari Rubavu, abari Musanze, abari Gakenke, abari Ngororero, abari Huye na Gisagara, tubahaye ikaze mwese muri aya makuru. Abantu mwerereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye, uhereye hano i Goma ukagera za Kisangani na Bukavu, tubahaye ikaze. Abari mu Burundi, abari mu Bugande, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, abari Malawi na Mozambique, abari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Australia, abari Norvege, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Nitwa Umukada. Reka twanzike nta gutinda ndetse nta no gutwara umwanya munini. Abarwanya umutwe wa 23 ikibuga cy'indege cya Kisangani barakirimbuye. Ubutegetsi bw'intara Chopo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru w'iyi ntara Kisangani ku munsi w'ejo ku cyumweru cyongeye kwibasirwa n'ibitero by'indege za drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka
iki kisangane cyaherukaga guterwa na drone ku itariki ya mbere Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Iki kibuga kikaba nanone cyongeye guterwa ku itariki ya mbere Werurwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Icyo gihe umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 wigambye ko ari bo bari bari inyuma y'icyo gitero cyo ku ya mbere Gashyantare muri uyu mwaka, ndetse bavuze ko bashoboye gusenya ikigo cyifashishwaga n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa mu kugaba ibitero byo mu kirere. Kinshasa yo icyo gihe yavuze ko yashoboye guhanura drone 8 zitashoboraga kugira icyo zangiza. Umuvugizi w'intara ya Chopo yitwa Claudine Erondia mu itangazo yasohoye yavuze ko enye muri izo drone zateye zikaba zanagabye ahangaha ibitero ku munsi w'ejo ku cyumweru, zikaba rero zarasiwe mu kirere cya Bangoka hagati ya saa 9:48 na saa 1:48. Erondia avuga ko iyo iya nyuma, no kuvuga drone ya nyuma yo ngo yarashwe mu gihe indege ya gisivile ya kampani ya CAA yariho igwa ku kibuga cy'indege saa 1:45 z'ijoro. Itangazo rya Erondia rivuga ko izo drone zoherejwe n'umutwe wa M23 ufashijwe ngo n'u Rwanda, gusa impande zombi ntacyo zirasubiza ku by'iri tangazo ry'uyu Erondia rigaruka kuri ibi bashinjwa. Ubushize Corneille Nanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23, yari yavuze ko indege z'ingabo za leta zikoreshwa mu gutera aho bagenzura ubu zizajya zirasirwa aho zituruka. Yongeyeho ko gukoresha Kisangani nk'aturuka ibikorwa by'iterabwoba bigabwa ku butaka bw'aba barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bibujijwe. Ubu Kisangani ngo ntikiri ikirindiro gifite ubudahangarwa. Ibi bikaba ari byatangajwe na bwana Corneille Nanga. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wamaganye umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 ku gitero giheruka kuba ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Igisirikare cya FARDC kimaze ibyumweru kigaba ibitero bikomeye byifashisha za drone mu bice bigenzurwa na M23 mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibitero byahitanye umuvugizi w'uyu mutwe ku ruhande rwa gisirikare, ntabwo ari Lieutenant ahubwo ni Colonel Willy Ngoma. Ibi rero ibitero bikaba bikomeje kugenda bifata intera yo ku rwego rwo hejuru. Dukomeje n'aya makuru, ubushakashatsi bwagiye hagaragara cyangwa se raporo yagiye hagaragara imaze gutangaza ko abarenga 74,000 bahunze bakava mu byabo mu kwezi gushize kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Mu gihe intambara n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiro bishinzwe gutegura ibikorwa by'ubutabazi ku rwego mpuzamahanga byagaragaje ko mu kwezi kwa Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 abantu bagera ku 74,000 bahunze bakava mu byabo bakajya gushaka ubuzima mu buhungiro. Abimuwe cyangwa se abahunze benshi nabo mu ntara ya Tanganyika na Ituri. Iyi raporo y'uyu muryango ivuga ko muri abo bashya bahunze 49% ari abagabo, naho 51% akaba ari abagore, kandi bose ngo abahunze bitewe n'ibibazo by'umutekano w'imbere mu gihugu.
uyu muryango uvuga ko 100% y'ibyatumye aba baturage bahunga byabaye mu ntara ya Tanganyika, ari mu ntara ya Tanganyika 100% ku byatumye abaturage bahunga muri Tanganyika biri ku rwego rwa 56%, naho muri Ituri bikaba biri ku rwego rwa 44%, naho ibyagarutsweho n'abantu basubiye mu byabo bahungutse mu kwezi kwa Mutarama ngo byabaye mu ntara ya Ituri, aho ngo muri Ituri ariho hagaragaje abahungutse benshi. Impamvu nyamukuru rero ngo zatumye abantu bahunga nk'uko uyu muryango ubitangaza ngo ni impamvu zitandukanye zikomeje gutuma abantu bahunga bakava mu byabo, ahanini zirimo intambara, kwibwa no gusahurwa. 76% byaba bahunze ngo byatewe n'imitwe yitwaje intwaro n'imirwano ikomeje kuba mu bice bitandukanye. 12% ngo byaturutse ku makimbirane y'ubutaka n'ingengabitekerezo. Abagera kuri 11% bo ngo impamvu zabateye guhunga ni ibibazo biturutse ku biza kamere nk'imyuzure n'ibindi. Uyu muryango kandi ukavuga yuko ngo abantu barenga 30,000 bamaze guhunguka bagasubira mu miryango yabo mu gihe gito mu bihe byakurikiyeho nyuma yo guhunga kwabo. Kugeza ubu rero ngo haravugwa ubwiyongere bw'abantu bakomeje kugenda bahunga, ibi kandi bikazamura ingaruka zikomeye z'intambara n'umutekano muke mu mibereho y'abaturage, cyane cyane mu bice by'amajyaruguru n'amajyepfo ndetse n'uburasirazuba bwa Kongo. Abaturage batakaje amazu yabo ngo ni benshi, abaturage batakaje ubuzima ni benshi, ibura ry'amazi naryo ngo rikomeje kuba ryinshi kuri aba bahunze, kubura ibiribwa, kubura ubuvuzi, kubura amashuri, ibi ngo ni ibintu birushijeho gukomerera aba baturage barimo guhunga. Ibi rero ngo biratuma amakuru y'ubutabazi n'imfashanyo akenerwa byihutirwa. Akaba ariyo mpamvu rero uyu muryango uri gutabariza aba baturage bahunze ibyabo. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo, uyu muryango washyize ahagaragara icyifuzo cyo gukusanya miliyari zigera kuri 621.9 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo hagire ubufasha bwihutirwa butangwa kuri abasivile barenga 5.9 bari mu buzima bubi cyane bahunze ibyabo, ndetse bikaba bivugwa yuko ngo ubuzima bwabo buri hagati y'urupfu n'umupfumu. Dukomeje n'aya makuru, impande zombi zikomeje gushinjanya kurenga cyangwa se guhonyora agahenge. Imirwano ikomeje kuba ihanganishije uruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutekano uracyari mubi kandi hakomeje kubaho ugushyamirana cyangwa se guhangana hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zikomeje gusekurana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu gihe bombi n'ubundi barimo kwitana ba mwana ku ruhande rujyanye no guhonyora agahenge k'amahoro kari kagamijwe ku rwego rwo kugabanya imirwano hagati y'izi mpande zombi. Mu gihe cy'inama ya 80 y'abaminisitiri yabaye muri iyi minsi, Guy Kabombo, Vice Ministre wa leta akaba na Minisitiri w'umutekano n'abasirikare bakuru bigeze ku bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabwiye iyi nama y'abaminisitiri ko ingabo za leta ya FARDC ziri guhangana
n'imiterere ndetse n'imirwano ya gisirikare bahangana no gusubiza cyangwa se bashaka gusubiza inyuma abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Yavuze ko muri iki gihe agahenge kari kazwi ndetse ko imirwano ikomeje kumurwa ku butaka kubera ibitero bikomeje kwibasira abaturage n'ibice bitandukanye. Kabombo yagaragaje ko ibi bitero bigaragarira cyane mu bikorwa byo gutwara no guteza imbere no kubangamira abaturage, ariko ku rundi ruhande abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 mu itangazo basohoye kuwa 28 Gashyantare muri uyu mwaka, ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko leta ya Kinshasa yahisemo guhagarika ibiganiro no gukomeza intambara aho gushyigikira agahenge, ndetse ko ibyo bikorwa byo gukoresha imbaraga ari uguhonyora amasezerano y'amahoro n'agahenge ndetse gushyiraho urugamba rusange bitazigera byihanganirwa n'akana gatoya. Iri huriro rivuga ko ibi bikorwa byonona ubuzima bw'abasivile bikabangamira ubuzima by'abarwanyi n'abaturage muri rusange, ndetse bikaba byarasizwe inyuma, bikaba kandi ngo bikomeje kugenda bihonyora amahoro y'abaturage. Mu itangazo ryabo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 babwiye Kinshasa yuko yateje intambara ku bwinshi kandi ko yahisemo intambara ikerengagiza ibiganiro, ndetse ko ibitero byibasira abasivile bakomeje kugenda babagabaho byanze bikunze ibi bazabyishyura. Impande zombi rero zikaba zikomeje kugenda zisa naho zitana ba mwana baregana, bamwe bashinjanya uruhande rumwe rushinja urundi kuba ari rwo rwahonyoye agahenge. Intambara yamaze guhindura isura ubwo twamanutse muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Mwenga, mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba isibaniro ry'imirwano n'ihangana rikomeye hagati y'ingabo zirwanira uburenganzira bw'abaturage zirimo Twirwaneho na Alliance Fleuve Congo M23 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro imaze imyaka myinshi ihungabanya umutekano w'abaturage muri ibi bice, harimo Wazalendo na za Nyatura bafatanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'ingabo z'u Burundi, ingabo za Angola ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Muri urwo rwego rero kongera kwisubiza agace ka Mikenge bikomeje gutuma n'ubundi ibi bice bikomeza kubamo imirwano ikomeye cyane. N'agace gaherereye muri teritwari ya Mwenga akaba n'ubundi ahakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Umujyi muto wa Mikenye ubarizwa muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, aka gace kamaze igihe kirekire karangwamo imirwano ikaze no guhangana gukomeye hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'uruhande rurwanira leta ya Kinshasa. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize w'2025 aka gace kafashwe na Twirwaneho nyuma yo kukirukanamo ingabo z'u Burundi, FARDC na Wazalendo. Amakuru yatanzwe n'uruhande rwa leta ya Kongo aragaragaza ko Mikenye yongeye kwisubizwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi, izangora Wazalendo FDLR ku manywa yo ku munsi w'ejo tariki ya mbere Werurwe muri uyu mwaka. Hari kandi amakuru yemeza ko Twirwaneho igikomeje kugenzura igice kinini cya Mikenge, nubwo kugeza ubu nta tangazo yemewe n'impande zombi rirabihamya
cyangwa se ngo ribinyomoze ku mugaragaro. Kwisubiza Mikenge bifatwa nk'intambwe ya gisirikare ifite akamaro kanini mu kugenzura inzira z'ingenzi zihuza uduce twa Mwenga n'utundi turere twa Kivu y'Amajyepfo. Ni agace gafite akamaro mu bijyanye n'imigendekere y'ingabo n'ishyirwa mu bikorwa by'ingamba za gisirikare muri ako karere. Gufatwa kwa Mikenge bishobora guhindura ishusho y'umutekano muri Mwenga no mu bice biyegereye. Ku rundi ruhande, Twirwaneho ivuga ko ari umutwe w'ubwirinzi bw'abaturage ikomeje ibikorwa byo kurinda no gushimangira imyanya bafashe. Ibi bikorwa bigamije gukumira igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa ku baturage batuye mu misozi ya Murenge muri Kivu y'Amajyepfo. Aho n'ubundi abarwanyi batwirwana bavuga ko baharanira inyungu z'abaturage batuye muri ibi bice. Icyakora nubwo hari amakuru avuga ko ingabo za leta ya Kongo zafashe Mikenge, abasesenguzi mu bya politike n'umutekano bagaragaza ko amateka y'aka karere yerekana ko kwisubiza aka gace bidahagije, kuko ngo igihe icyo ari cyo cyose Twirwaneho bishobora kongera kukigarurira nk'uko byagiye bigaragara mu bihe byashize. Nubwo kwisubiza Mikenge ari intambwe ifatika mu rwego rwa gisirikare, ikibazo nyamukuru gikomeje kwibazwa no kumenya niba izo mbaraga za gisirikare zizaherekezwa n'ingamba za politike zishobora kugabanya impamvu zishingiye ku makimbirane. Abasesenguzi bakemeza ko amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo asaba kuvugurura inzego z'umutekano no kuzongerera ubushobozi, gushyira imbere ibiganiro byimbitse byunga impande zose, kurinda abaturage no kubafasha gusubira mu byabo mu mutekano busesuye, gucunga neza umutekano kamere mu buryo buboneye kandi burambye. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje, ijisho ry'akarere n'umuryango mpuzamahanga rihanzwe amaso ku buryo ubuyobozi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo batakoresha iyi ntsinzi ya gisirikare mu guhonyora amahoro n'ituze by'abaturage. Reka rero nshuti bakunzi bacu twerekeze ku musozo w'aya makuru, nkomeza kubashimira cyane mwe mubana natwe, mwebwe mudasiba kudukurikira, mwe muduha like, mwe mwamaze gukora subscribe. Ndabashimira cyane ubudahwema bwanyu ku Ibendera TV. Gahunda za Ibendera TV rero zirakomeje, mbifurize kugubwa neza, mugira amahoro n'amahirwe. Abagiye mu kazi mugire akazi keza, abagiye gushakisha muhaye kandi muronke, hanyuma Imana iracyabakunda mwese.